दिनै क'क्राझार ब्लकनि आन्दाराव थानाय औवाबारि आदर्श बिद्यालयाव जे आबहावाखौ मोजां लाखिनो हेमल'खौ थिग लाखिनो फिउचार जेनेरेसननि थाखाय जे बिफां गायनाय बे खायथ'खौथिया दिनै जोंनि औवाबारि आदर्श बिद्यालयाव जादों। आङो फरेस्ट बिबानखौ धन्यबाद होबाय जिहेतु बिथांमोना फैबाय थानाय समफ्राव आबहावाखौ मोजां लाखिनायाव जेब्लाबो रायजोनि मदद लानानै बेबायदि खामानि मावो आरो आवगायाव जे जाबाय दानि फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिफां लाइफां जोंनि गेजेराव ग्रोम ग्रोम एनभायरनमेन्टआ थिग थायो बेखौ नोजोर होनानै जे खामानि मावदों आं बेखौ धन्यबाद होबाय। साफा सानै सोलिबाय थादों जोंबो नुबाय थादों बादा होबाय थादों खिन्थु आवगायनिफ्राय जथेस्थ' साबसिन जाबाय। आवगायाव मोजां नंथारामोन मोनसे सम फैदोंमोन जे समाव माने बिफां लाइफाङा सकरसिलाव दंस जाबायमोन खिन्थु दा एसेयैनो फैफिनबाय आरो मोजाङै लाखिनो थाखाय जों जेब्लाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ जों खावलायदों आरो एवारनेस खालामनायाव जों जेब्लाबो फसंनानै थानाय नङा आरो जेब्लाबो आवगायनानै थागोन। এইটো আচলতে উলংঘনৰ ডেট 5 জুনৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ ষ্টেটৰ পৰা নিৰ্দেশনা আছিলে যে 5 জুনৰ পৰা 17 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এইটো আমি কৰিব লাগে। যাৰ ফলত আমি লোকেল MLA ৰ লগত বাইদেউৰ লগ ধৰিলোঁ, বাইদেউ আজি ডেটটো দিলে আজি কৰিলোঁ। এইটো আমাৰ চলি থাকিব সময় অনুযায়ী আমাৰ চলি থাকিব প্লেণ্টেশ্যনটো চলি থাকিব আপ টু 17 ছেপ্টেম্বৰলৈ। টাৰ্গেট তেনেকুৱা টাৰ্গেট য'ত আমাৰ খালী ঠাই থাকে য'ত লাগে আমি সেইখিনি ৰোৱাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা এটা আহিছে। টাৰ্গেট মানে আপোনাৰ ধৰক 1 লাখৰ পৰা 5 লাখকৈ ৰুলে ভাল। দক্ষিণ চাইডৰ কেতিয়াবা স্থান এইটো ব্লেং হৈ আছে এইটো মানে আপোনাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি কৰা যাব। একেলগে কত সম্ভৱো নহয় তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কৰা যাব সেইটো ওপৰ মহলাই চিন্তা চৰ্চা কৰিব। তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা যি দিয়ে আমি মানি চলিম তেনেকুৱা আৰু।